Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Ahmad Fauzi Sebul Salam. Kali ini saya mancing teman-teman di depan kantor wali kota Sebul Salam. Di sini ada, itu dia, sedikit rawa. Itu bukan kolam teman-teman, tapi karena di tembok beton seperti kolam bentuknya. Itu sebetulnya bukan kolam. Dan itu kantor Bapeda. Kemarin saya mancing di sini teman-teman. Coba-coba dapat 5 ekor ikan gabus. Cuman kemarin tidak terekam. Jadi saya sekarang coba untuk mancing lagi teman-teman. Mudah-mudahan berhasil. Oke, selamat menonton. Trek pertama kawan-kawan, gabus. Trek yang kedua teman-teman. Oke, ikan gabusnya nampak-nampak teman-teman. Yang ketiga
on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Yang keempat teman-teman, track yang keempat. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Yang kelima teman-teman. Kelima. Hari ini saya dapat 5 ekor ikan gabus lagi teman-teman. Udah dulu video mancing saya kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Thank you. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih.